vai vai oro no ita. Nui nui televisione oi maku avaya. Oi maku avaya. The Sony of California, a fe ana ya sola. Uano atanima, petitai e kawega. Tau mawai kawape, kako usina. Si ipe kai hana, if I fatomia. Saya kanyere, moderate, no, they are pasana. Sukawai kisini, usataramento makawa. Nai loto fia fia, malo si lava mai. Rea, malo si lava mai. Ala pokua lo se oso taufa. Tu ilo kamanae, mano e fa, tapusolova. Ala donui, kalonita kala e kolokakala. Kalonita kala e kolokakala. Ete Sony o California, a fe ana ia e sola. Uano atanima, petitai e kaleiga. Tau mawai kawape, kamo si vea. Si ipe kai, si fai fatomia. Ete Sony o California, a fe ana e sola. Uano atanima, petitai e kaleiga. Tau mawai kawape, kamo si vea. Si ipe kai, si fai fatomia. Si ipe kai, si fai fatomia. Avete a ogni tuo tocca in mano.
Hello everyone. Ai pege tau ki kata, Koko le ke hufanga ngai whae tapu ko tapu ko suna whakika tā moa mo menit ko ni ke hoko atu ai. Polo kalama ne tuku wholoa bana iloa ko e special heart talk. Ai patoa, Pane ongo ko whae whituku ake ngahi waka ko e patoa ko patoa ki mautolo ko patoa mai Ka koe polo kalama ko ni nai hoko ia, ko polo kalama live whaka interneti me he Facebooka ai patoa kropolo. Pea I he ene au mai koe ke taimini o ko tui wholoa longa polo kalama pa koe ngahi mea lai whi mau ke whakuat pa koe ia te whai ai talanoa koe ia taimini. Pea ko inga ku lahi hono ke mai ka te au koe hai mea ko hoko, hai mea ko hoko koe koe ngai kulupu o. Pea kono inga ko asma iai koe o atu ai mea ko mo oni ke tuke te pile. Ko o fili moho fai tutu ni, moho opinioni, koe mea tatapea koe kiu kaua wai. Ka kou loto, ke o atu ai ngai mea kātoa ko ni ke mahino ka tek moutoro. Sai. Ia ka mata mai lele mai ngā aue koe nai patoa kropolo, ne kai ke ia se ni te hataha. I mean ne kai ka se ni te organization. Ko ia ko mea le nai whai, kore ke kau me mi pā, ke mai haki se ni te ke ai ake container koe, mai haki se ni te ke whaua ke tau report koe, whakaukau, whapoiti kale o whemao ke liliu, a whonga, whakasistema e whonua ke toi whakatemo kālatiang. Panai whai, au koe ke pehe ko ni o uleat ko ni, nai tai whai ha whiaunga ake whapaanga. Moi toko lahi au pito ki mua pa mau e platform ko ni. Lele mai polo kalama o au ke malolo e tangata ikon ko akilis, pa lele mai polo kalama hoko mo whetuku aki, ngai ala mea ko ia pa whakauka polo kalama ko ni, ke ne ki malolo e ne mea whapoit kale, ka ne ala o whau a resources ke lava develop e whanua, he ku alo e whanua ke toi koviangi, ai taha katoa i tonga, pea mo mulini. Kono uhinga ia whai whakaukau ko ni. Ne kai ke whai whakaukau ia ko ni, ko uhinga ko whemau ke aia ha polo kalama ke kaka ia ka taha ika. Ne kai ke uhinga pehe polo kalama ko ni. Ko polo kalama ko ni na e whau ia ke lava ke ne hanga, whakatu umari e masiva, pa ku ne kei whai pe eia. He neonga longoa a e ngute tolu, mo ngute wha, mo ngute nima, ka kulau ngeau mo lau wafe a ki nau tolu, o nau kai he momona o ngau e ko ni, mei tonga, o a umai ke whanua ko ni pia. Kou sio mata iau, i he fia mo mari a taha ka hatoa neongo. O kui kai ko hatahi nonga o whai whanonga. O hou pia, kau pia ua pia, fisihina pia. Kui kai ke langi maalie ai wholau i he waka ko ni. O alo tamaki. Kakai ko nau tolu ko nau manawasi, nau keke, ko nau tolu ko nau toi whae si holo ke kai ngahi oho kau waka ke nau keke mo nau tolu. Pako hinga asmai ko ni, ke hanga o whamatala te teki mo tolu, ai ngahi mea o koe ke mo iloi. Mo tala noa koe ke mo iloi. Mo wonga ue aki koe ke mo iloi. Pako whemau ke tala noa ke whahinga polo kalama whaka computer una o whao, palava ke whai aki ai whaunga tāna ki paanga. Koe mea whae mamani. O teke au iki tonga. Pea ko whainga ko hanga o whao e tong tupe, ke fuafua hoko ko fuafua investment ia, ai tonga, pe ko fuafua company investment ia, ai tonga ke invest e tonga diaspora, I mulini ke lava ke ne tokoni, ke ngā wei tonga. This is why now created tupe. Now created tupe I whaunga, wa mana ke maha ngai kato, ai ngai kakai na tokon ke whai ngau ko ni, pa e lava e he tongi tupe ke ne whakatu maria ki nau tolu, e ngai whaunga ke he kehe, I he tāna ki he investment ni, pe kai ki ngatai ke lava ke kaunga maria o nau kato, ke lava ke ne whao e resources koe, o tokon ke masiva ki tonga. Koe ne whao e mea koe ni, sai. Ko polo kalama ko ni gui ko he polo kalama whang computer pa whao ia I he ngahi algorithm lahi au pito. Au pito whao ia kau computer science o whao ngahi polo kalama ke anga koe ono invest hasilini, mo return, ngawe ake ngahi algorithm lahi au pito he fika he ngahi mea whakafika. Pa koe ke whao hataha noa ia. Ilonga tahu alo kai ha asi, ha polo kalama computer ha taha ke ne ai, o kai ke ne iloi, alpeta mi pa hoko pe holafa. Sai,
He ko por kalam fa computer ko to ape alu mo me alala o alu mo me alala he ua. Ulo aki ko pau ke tonu fa por kalam fa computer I hono fao. Hono fao. Pa ko hono wa alu fa taha ia mo ngai executive decision ke ni hanga fa lele fa por kalam ko ia. Ko pau ke alu fa taha mo me ko ni. O ai executive decision ni pa mo fa computer programming ke lava ke na fa utaha. Pea ihena wha o taha o mei ke hanga maupe o hange maupe executive decision ni ko guideline ni ke mui e fika. He ko mathematical function o kai peke lava ko ua riunga wa o wha maupe ia ko tolo riunga iwa o kua fitu maupe ia. O kui kai ke toi malava ia liliu ai ngahi mooni whakafika. Ko mea ko liliu ko decision ko o make e toko taha ko ana whi polokalama pe koe committee pule, pe koe administration, pe koe executive person, o kunhana whi polokalama, koe mea wheriuri waki. Some people, they call it modify. Some people, they call it edit. Some people, they call it redo. You know? O kunauhanga redo whi polokalama, ke lava ke ne best suit ai circumstance, o forward whi polokalama. Sai, ko tongi tu pena kamata mo whakalele ia I he aha uluaki o Sanuari. Pako ne kamata awa tueni ki hono mahina e ono. It's almost a year hono whakalele ko ne awen ki half a year and ne whakalele a polokalama ko ni. Some people now fear, now get off, now fear. Some people tilina na teke wala mano, tilina na teke wala kilu, tilina ne keke wala half a wike. And there were few who now complain. Pa te talanoa atu ai ke lava ke muhanga iloi, pa ke ilo he tahakat katoa ai mo oni. Nobody na ia ne paanga na ne omai ke kamata ake ngawe koni. Ikai, ko foi polokalama na hau pe ia te ia pe, o ne whakatu maria I pe ia aia pe, o kawe mhono kau memipa. Na whawe polokalama koe ni, I he osia hono lesi sita, ai foi lai sen lahi pa goloto ke whanga sawat, he wai whanga ki vare kua he interneti, o nau tohi o lai whee poto, pa nau tohi mai tala mai koe whao polokalama koa aku, o kuiai Australia koe scam, shut the hell up, koe te ke ilo ko ho mea ko ke tānau ki ai. Nai tongi tupe, nai whao ia andai he malu, o foi lai sen I lahi, o os lesi sita he pureanga Amerika, pa goloto ke whanga whakahata. Sia koe. Mahalo, sia. Ko foi lai seni o anda ai tongi tupe I foi lai seni lahi koe. Ko lai seni lahi e ule sisita e ki mautolo o haa mautolo e patoa kropolo. Pana e whao e tongi tupe o anda ko ene development license, ko ene development income ai foi kautaha koe. Whao e au he ko structure of mind and function of mind pa ko lava o whae ngau e ko ia. He kai te mo ilo mo tolo mo talanoa plari fulu takai holo, ha mea pehe koe ki mo lava mo to create mo whao ngau e. Ko mo mea pehe whai, oh kai ha, ko ena whae noanga piketiu kai ha. Kai te mo ilo ha me ata wheka aku mawhotu ngau e, mea pehe mo ilo ka kai ke oato mo ki paanga koe tupe, ko ui ngā ko hano modify foi polokalama, pe ko hano retua foi polokalama, he koe ngai circumstances na I kai ke ilo he kamata anga ko ilo he taimine he nelere mai pa ko pau ke edit foi polokalama ke tonu. He kai lare vai whahingai o whao e ki he whao peke kakai pa o mau tatau mo solofoni mo mea. You know, alo puaka afu alo kao tamai. O koe te ke ilo ha me ataha whekau aku mo ia pa ke hao tala noa. Sai, na e whawe foi polokalama tongi tupe, ke ne hoko koe foi development income ai foi polokalama lahi, he na e te eki ai ke ai hangai income wa resources, ke ne lava whakatupu e ngā ue, ke lava ke whai ake toko ni ke masiva. He koe taki u ne hao create, e ne income incur, ke lava ke ne hanga whakalele a ene ngā ue kok whai. Pa mo mai, talu pe tau mātu ko mo tau tu si longo, koe ke mo mea ngau he taimin. He koe hinga koe ha, koe hinga koe ko ngā ue mo idea na ha, na wha, mo create dilila. Sai. Ia lele mai koe polokalama koe ia, na life level na whai level ma puna koe tongi tupe koe ki olunga, na whai le whaka eke takai holo ke lawyer, whaka eke holo ke ngai tax advisors,
ke IRS ki he investment attorney kakai lahi na fai whaka eke ka teki nau tolu o whekau aki pia mo ne fu makape wawe koe tong tu peki olunga he ko kamata ki suspicious e ngai panke pe ko ha uiga o mau inia te miliona o mau toho mai miliona mau inia te 8 kilo o mau toho mai 7 kilo o mau fe be aki i he wike ki he wike Pako taimi ko ia whai ko longo a koe na whai lewa whaka eke ke ngai professional people ke lava ki nau advice pe ko hae mea utoton ke mau whai. So na advice lewa ki mau tolu o utotonu ke hanga pe tong tupe o ai ne fo ilai seni pe ia ana atata. And this is why na mawai mo sio mai pe ka hanga whai no hino at ke ilo e whanga ki vare kua tau fua kona koe o ku ke o ke nau lawa whakatawa nau tau sese ke ua i mea kong nau tala ko scam pe ko fraud pe ko ya fraud ti fanga puaka mo tamai mo fae o ko ke mo mai fae hanga aue ke ilonga mo fela pe mo tokoni ki tonga o mo ma ke he ngai mea ko te mo hanga iloi sai na fae leva hono fai leva hono o fenga o laiseni sia sia mai pe ka whaka hat Kono approve he state pe mo secretary state a foi license tong tupe. Sai. Mo sio mai ke ngai pe pa tong tupe. Mo sio mai pe ki ai. Ka whakahat. Mo sio mai pe ki ai. So no, I'm wrong. Internal revenue oko beni ko osmawe mea kalsima ka kikumi he oko fo ka la senia na to pasi mai he wike ko osi na to pasi mai la sen ko osi Aia ko lila peske ai ni malotonga fahe no ngau ke fotutu ngai mea katoa aia mahalo pe asia pe kai ko ia ka ko fo la seni ko ni ko ai tom tu pe mutali mai pe ko he ku heni pe ko ke mama o metea ko ke lo pe na hanga hili fe ai ko ni Mukitari mai pe mo o te mo ita. I know I put it somewhere. Mukitari mai pe. Remove me ako ni mo te sipa ko ke mana tu pe ko ave ki feia ka wa ka taki kulupu o kunau o ko ka taki kulupu he ngai chapter o kunau se mai ke video pe mo ka taki kai upload ai foi lai seni a tong tu pe pa kai kai ko ni osko ni por kalama ko ni ko hanga leva on o upload ai fo oleva Ko foi copie oe
Ai me au a te tria ki he. Kai fo e copy of LLC registration ni. But anyway, kone osi ka niko hanga posi. Ko ia na whai le vai hono le sisita oe tongi tupe anda i he LLC category i heni. Pea koe ahoni, o kuhoko tongi tupe ia koe fo i laiseni LLC i heni, investment license i category investment license. So, ai ko ne lere ko tong tupe he taimini o ku kai ki hoko tong tupe ia ko scam o hange ko tala no ko ko fanga puaka loi ko na ko o fai holo ko Facebook kai ke ko ne lere mai ko ia ko ai foi la seni ko ni pena ia ire bangahi ai ngahi va ana faka lere ai ana ulaki fu faka ava pe va ko tong tupe apart ko mi americani na faka ava ia i Australia sai lere ma Australia ko ia folo lere Australia ma americani pato lere le va ko New Zealand so ai ko lere ko Australia mo New Zealand o na anda mal na ko mo fa fofonga ki na toluia o ka taha ko i americani so okay fai ngawe mo fekumi ki lao pe ko ha fonga e la vai ke international atong tupe ke ni awat ki hena pa ko ngawe ka lo tonga fai ngawe ki ai fai ngawe ka loya fai ngawe ma tolo office ni ki ai so o ke tuku pe ia ke pe ke lele pe ia ta o lere ta whakalao pe lere hange ko mea anda ta table kai o ka kai ne manako ke ngawe ta whakalao o mau sa ia mau pe ke mau fai a ngawe whakalao o nga ke lava ke popo e kakai pa o na hauka whai ngata ke ata o ngai mea katoa sai i lere mai ko Australia ne au wale pe ku tohi mai Australia ka tea ko li welin mo solofon na ngawe o wale pe ku na tohi mai ka tea tilila o masio ke panke o hange ko o fulahe pa anga ko o vahe ki tua ka o ikai ka si mau cash flow ai tau pepe ko cash flow sai ne mau tala noa mahalo ko taimi ko ni mahalo ko tolu pe ko fa hengen tu o fia mau tala noa mo family ko ni ke ngai me ala lahi ke lava ke modify mo liliu sai ko liliu foka o sipe ne toki ilo ki mui e ta ko na me ko practicing na now fai ai ko kapau ko na tupe faafe sai fatau ake faafe foi tupe sai uike faape uike fia he na fakalele he kono moni na tukwanga pe ka to ka tek na to executive decision ni ke na fai pe na to na e kai ha ave ak paanga o mawongo va pe ave paanga mi american ki Australia pe ma paanga mi Australia ki hen pe ko no sila e kai na tak tau hi pe ne paanga yo no va fonua sai Aga na lawa ko sio ko ke kamata ke na doubtful i me ko ai na cash flow na mai le ke sio pe ko ha ai me na fai o ko ne pe sai ko me ko na i lo i ko me na fai sai ko fa tatai fa tau e foi tupe e ta panga fafe sai fa tau foi fafe ko ya pe kai ki ha to ta ya vai pe na vai pe tu pe foi tupe ai o to fa tau pe ne foi tupe o vahe tupe koe e ne whaafe pe ko ne valua fe te hau pe ia whakatau ak e ne tupe foi tupe ua te vahe ate ne fiha te hau pe whakatau ak e ne foi tupe tolu foi tupe fiha te vahe ate ne fiha te hau pe whakatau o reduplicate pe o kui he por kalamako reduplication aia o reduplicating pe ai foi whaafe i he hono hanga e tupe o whakatu maria ia o whakatatau ke algorithm ma mathematical function koe na e whao ak foi por kalama o ne hanga e o whakatu maria ai whaafe o ne hanga o Toto aia o whanau ai whaafe i foi loto i por kalama e ne participate mo kakai tola sai Pene toi hau peia mo silinda tau o tau whakatau ake ne tupe wha ni maono fitu walo hiwa hongo fulu tau whakatau ake pe ai wha wheen ai foi tupe hongo fulu o toki ilo ia ko mata mama ia
He koe uhinga koe ha, ka pau ko o kuke wahe ha foi tupe hongo fulu, you supposed to purchase e foi tupe hongo fulu, ka pau whaafe ake whaamano. Ka nei kai te hanga ko whakatau ake whaamano e foi tupe, na ke whakatau ake pe koe whaafe, pa hanga he tupe whakatu maharia i koe, i ene foi polo kalama koe ana, ai koe ke more ha sirini atai a teki motolo, whakaki vare kua tau fua, hono totongi e tupe mo ene foi polo kalama, ka tuku at pe he ofa at atape mo li o at atape, whakatu maharia i koe tupe, pa ke toki tuku pe koe whaafe, o tau whakatau ake pe, o alo mao ho foi tupe hongo fulu. Heri angi koe a koe whaafe pe na ea, koe whaafe pe na ke rike matawai. Paku ke pehe ko to e ko whaamano mo ke to ko ni mamano a ke whaafe o ku iai ha palanisi ai ke liki lote whaafe pa ke to ni mamano i he wike pe ua pe wike pe tolu pe wike pe wha pe nima. And this is why na pehe na cash flow. So that's when na advice ki na tolu ke tapuni ai tu pe remodify pe fai o whakatatau ke mena talange. Ko au na advice na tolu. Koe ko solofonia. Koe mea ko fai ko solofoni ko hena. Ko ne fai e tutu unia aku. Ko whenga ki he lelei whakalungufua ke mou mau o whakatatau ke ho mou iwi. Ka koe ko uhinga ukanga ai ke hoko ia o tu wahi o ki matawai. Koe na ko o siao. O siao o vaheo mano. O siao o vaheo tolu mano. Wha mano ni mamano. Taha kilu, ua kilu, tolu kilu. Wah, koe haku ke launga ai. Koe ha, ko koe ia utoton ke tu o popo ke ngau e koe ni, mo ke tala ke kakai iyo, o mo oni a mea kou tau whai. He ko o wahe a koe foi tupe hongo fulu, na ke haupe o mai ho whaafe, o ku hala whaka mathematical function ia. O ku hala au pito, pa koe whika pehe whale malolo, te ke rie whaafe ka ke wahe kilu, pa e tonu he ulaku ta e tuku peia ke roto po, pa koe ke hatahe tene hanga, o whaka scale pe fua, he palakupa una namu. Ko uhinga ia mena e hoko ai Australia a mea koe ni. O kui kai kono whenga ke whakatonton mo ta ofi, ke mo tu ta maki. Koe whenga i ke totongi ho mo foi principal investment ni pe, koe mena e tala. Ka pau ko os totongi e nau foi investment principal o. Whaafe. Pe koe whaamano. Pe koe tolu afe. Tu usi. He taimini. Pe tu usi mo reduplicating i, ka mo whao ha mea fo o ke lava tolonga pa loa. O whakatatau ke mathematical function o talatu. O mo sio, ko mea na whakahoko atu. Sai. O vale pe ko tohi mari weri ka tea. Tohi mari weri ka tea, ta mari weri ka tea. Te rira. Ko au te huau ki tua me tupe. Pau pe atkiai pe ko ha. Tala mari o vale fukia. Neongo na iai pe ngai kakai to kola hena na tala noa mai. Ko liweri o na kau pe namo salon pe ko hamu ha pa una fetuta ki pe ui salon ki etimini pe na ya. And it's okay with me. O sai pe ka te au. O ke ko via tau mai ako kape mo ke a salon ni tene lava ha ole e hok status i e fonuani. Pe tene lava ha o tu kau ki to mo ofisi mo kakai o ngawe anda ho malu. E ke lava salon ni a fai ha mea pe. So ta maria ka te aliweri, ko ia e no foia. Ko le atliweri, kai nai ke kahataki ko awente o aluatu. Pa ko aluatu ko ia pa ke toki lava leva, pa ke toki te whai hatu tuuni. He kono moni ko ofa aliweri, na aku full trust apita aliweri, and I really trust here, na aku fufua ngawenga mo liweri ia solofon mo le sieri. Na aku tala noa nge peka aliweri. You are the one na pick panata ngawe. Le sieri and solofon that just come after you. So, why not o ke tari mai ka te au ka reke o aluatu? Sai pa loto le rea riweri, osi. Longo hifo foi mea ko ia. Longo hifo foi mea ko ia. O vale pe. Tohi mai pe riweri, fai pe mea tatau. Ai ko na ngahi a ahi olo, alu ia whanongo ki kakai ko koe ke na ngawe. Alu ia whanongo ki ai, kakai ke hau ke na whanongo mo solofoni ke tupe na lotonga whakalere, koe ha ai paru pare mau koko ki ai, ke na wha utaha mo na umataha, hono whika e ngahi mea kou tono no. Kai, alu ia whanongo ke kakai. Whanongo ke kakai ko tala mai ko tu use e nau wahe. Kane o se ange na principal investment ni. We kane o se ni te mole. It's just ko ta ofi a revenue o i kai ke toi mau. Pea whakatupunga i ta mo tano aloi. Sai. Tu oua toi kore mai ko whaipe he kore. Hoko. Au ke he fiafi tala mai. Ko aike nao whakataha pa te nao na whakafoki. Nao talanga liweri. Liweri alu peo aike merino. Ofa mai ko li liu aike merino. Paka pawe aike merino,
Tento klia pe whakatake a teki motol, le seri mo solofon, malo au pito, mo whakalele pe moa homo tupe a moa he, tukuanga selu mo riweri, ke nao whakalele hana tupe a nao. E respect, mo tokai ko a riweri, I ngā ue na mo whakahoko. Pea alo. Alo riweri mo solofon, mo selu pana foki mai, pana foki mai pau eki atu, tala mai iyo, na eusile ange, e whakafoki ange, pake na toi fie ngā ue ki nā uaia, na oslahe, na mea nau ai, bak na feo mai nau e ki ai. Pea complain lewa Mario riweri o pehe, o kwa ke teha aunga e na alu ki ai, he ui kai ke na toi, o kwa ke toi tukuang hamea ka naua, o whai ata pe ia he whanau ko a solofoni, hawe ko hawi office ko aku ta utu pehe o pu e whangita maiki. Sia ai e, sione ai mai e, nesi ai mai e, ui ke whangita maiki, fotu ika ai e. O kau fia ka whangita maiki iku nau atakai o loa, ke nau maa whai ngā ue koe ni. Heu nau atamai anga nau tol, whiunga mo generation koe ni, whiunga mo konga computer, nau atamai pehe anga nau tol mononga. Tala mai e se luia, o kung, kai ke hano, Albert out no ai o iane mea, nau whakalere pe nau tol. Tau tala mai le riweria, o sanga solofonia to o ai o koe ke te whakahue paangaia o na penga account whakataha o whakahue ke nau business account. Sai. Ko hua te lewa ki he loki na nau iai o whai nau vete palopale ma. Ala to lau e tala noa me o lunga. Ko whakaamona iai ha mea na pehe a riweri. Solofoni, na ke toho paanga whamano he aho mea, me he account koe o ave ka mea, ha uhinga na ke toho he whamano tupe ko ia. Pepe he atu, ko whe paanga taha kilu na ave ki he, pa ko e tala mai te ke mau. Whaka amu ke iai ha evidence pehe. Hala tata. Ko foi, tala noa ko whe ave aki, o koe ke toi whai e mautolu e mauaia ha mea, mo whai katoa pe mautolu e mea katoa. Ko ki taha mea makau ki ai. Ko yongo ki tamai ka le sel mo solofoni ko ta o wako toke ta pe wako nesi pa ko ta o he lao ia. So na really respect ta hine ko he lao tene fai e mea katoa ke pot mari mo na malua e fonua. Ka pango wa tonga twisto pe. Ko ma fie ha hole na fangi fa na lao he ko lao ha. Na e ko lao ki tahine. O kune ilo ngai procedure o whakamau anga mo lao. She knew that. Ko hame moa ke mo destroy ai ilo mo skill a ki tahine kune mau. Ai ko ki hamo ofa whakawha nau. Ho mo mea vai tuku ia ka mo hako ala ka rewa ko selu o na toki vale lau mo tahine kon ka le selu kon kognesi. So ke te au rewa e kusio ki ai. O kui kai ke hamo ni mea au whenga ke whae mau. Ka koe o ngoi pe in confident he koe ke tu alua ta uto ofi ke fupaanga. Fai vai pe ma ata mo Penelope ko ke to kawa we fai vai for yo ngo ipe de confident pe in her own self. O ngo ile vali weli ko ke to huma pa anga ke na account ko mo solofoni o ku hu pe ya ke business account a ngomea. Why o ku hu ai ki ai li weli? O ku ke os ilo le pe li weli mena hu ai ki ai. Na e hu ki ai ne kamata ke question he bank ho no lahi ko silini ho mo personal account. O ku hoko heni, o ku hoko inu sila, o ku mau ilo, o ku alu e toko whani maano fitu walu, o whai taha silini ki tonga ki wawao ke tuna meni. O ku alu e toko whia ke panke o whai tufa holo, whangata e panke silini, hono tuk mai ki tua. O ka taimi o ka o atai waheo ni makilu, whakilu, o taha miliona, ke alu atu tofu pe mo silini ko ke toho mai me panke, he ikai tari. Pe aku ki me ange angai account business o ku ki lahi anga no allocation ni e pa anga ko i personal account. Ko hono uinga na advisor maata ke ave hake ke ngawe aki a business account na ngo matua ke ki more advance ange ai allocation e fund ke lava ke toho ke mo ngawe aki mo vai. Alo hake pe foi mahalo ko via aki pe ete ta fie ulu to ku aki pe mo te sio ko si ma te fu vai ko fu fi hakilo. Seguin. So ka vahen kau lawat. Ka vahen kau lawat. Eu sai pe ko spekta mai liwe den tala e fai ala. E nai fai ala liwe. O si yanga we no tala kai ha. Ka ko ngawe faka ut mau ke ulanga fonua. He ku kai ke ya fe fine kai ha te langa me atu. Ke ilo. Ko ya ko na ke tamai ka tia. Ko ni ma fai ala o kai e auha. He kai ke ya ha ta fai ala te langa me atu. Pako talate ka ko o tu e me ko mo tu e me ko he ko mo ele lo tala no alo ko kaka ko loi elo atatape ko ni ko va hele va so va hena liweri pa tok ta ofi
Vahe ali weli fe unga mo wakilu taha mano no afe hivangia wanoa. Whanongo, Vahe le wako aselu na fe unga mo taha kilu wa mano valuafe mano noa. Tolo fe unga mo tolu kilu fa mano fa afe hivangia wanoa. Kako uhinga na eha. Na ita foki, heko nawane na whakatau na duplication o me ya male na tupe o tupe te au. Siyo ko mena paralyzer o mo cash flow ko mo practice fainga stupid performance ko ya. Ta ko e ko mo tolbe na mo fai mea ko ya. Siyo, sa me ko fuvahe. Ko ha me ta manongai. Ha me ta manongai ko ke osmawe. Ha me ke whakake ai ko kaunga whanonga mo kaunga ngawe. I kai ko ke hu kovi pe ko ya. He ko ke fie mau pe ko ke mau fupaanga ko e. This is why mo inconfident ya mo mea fai. He ko mo loto pe ke tafe mai befu mea ko e. Selus family kono whaka ma apo opo he kau mea family o selu ne tamai mo ne whae mo no whangatunga ane. Me, te onga mo tolu kilu. Tolu kilu tupu. Mo tolo kau investors vikatoria kunsilani mo mea na amo kau whakataha mo riweri hono area e mea koe ni. Ne mo osia o katoa tak tolo mano mo ni mamano. Ne ea o mo investment he container ki ai. Hala. Ata. Mea katoa na e whae ai. E whae e tirila whakatoka maari e ke lava ki ha. Ke lava ke lata mea katoa pa ke whie maari e taha kotoa. He na ia e ha. He na ia e taimi na ta whi amo kako ai. Whi amo kako kaki ai. Pako e whi amo kaki pepe tala ua. Kai au paanga. Kako e whaka mooni hauha. Hei kai ke hata e tuhane ngā ue. Hata kai ha e tuhane ngā ue. Kako hae patoa propolo. Oku tu uko ya. Oku tu uko he koe ngahi aho ha. O whenga maa ke whaka au ngai hot atamai. He ki se nite o maupe ave ki he, mai e ki he, tuku e ki he, ikai atu he, tapu e. Koe mea kui ko executive decision to implement hangai structure hangau e ke tuo. Kai peheke mo iloka whangakota mo tolu, pena mo wako i whia ia. Kai peheke ilona school mutu, kai peheke ilona reduplication i ona whamatala atu, a ene alu e whawhia kai alu e mano mo, whamano mo nima mano e maha matawai, o whatu maria he algorithm e math, o polo kalama ko ia ki tu a kai ango maha ango try ai fu matawai. O iko mo tā mai ka te au. Ko hale vai mea ai ke toi tala ke kakai, o ange kai ha ako. Paka ko ha foi tupe taha ua tolu whanima, o ku kai ha taha. Ia mou tolu. Pea maa aloha ko mou hela iha ngaue. Ko ha mea te ai ke taka hile whanga ki ngutu, ke tala o ku hapa, tala o ku ha. Ko e, ni ke ala i kilo. Talu ho tupe ke mamani ko ni, ko ke ala to taha kilo. Hono ai ha taha ka te koe. Pake haolea ke haolea mai ka te au. E ku kore ka te koe liweri, koe li liu o tau whai, ka tau li liu o whai mo veu. Ta off, he koe li liu kovia. Kai, ke loto ko ia, mo osi kau fuku mo tonu mo vikatoria, mo whangaki kau chapters ko ia, o tala ko au, o tatau au ia mo le seri mo mea, o mau whae polo kalama ke whakamasiwa ia ke kakai. Ko hai ko mau whakamasiwa, o mau whakatu maria e kakai. Ko hai ko mau whakamasiwa. Talu e whainga maman pa kos alo maman he ngahi investment whaka ono po ni mo Wall Street mo all of them. Ko tonga te ke hao ki ai. Pa mo mai mo pieri kau mo tae ako mo tae kau ke mo mata la mai o ku whao polo kalama ke whamasiwa e tonga. O wilo i me palase e mau toko ni mo mau ngawe. Os tau e fu container fu te whanoa. Na shopping pe hoko wha ni maono whaaki he kilo. Na me lava ho tau katoa taki haka kilu pe americano whaafu kondeina fu te whanau i kai. Ka koe ui ngā koe hako atamai potong ne whae polo kalama kea. Ke lava toko nia masiva. Na mo me lava whaia mea pe. Fu kondeina fu te whanau ana o teu ke whao inu sila. Ke whao e waka ke ave karerei. Waka ina koe hapai teu ke whai pa kore mai ngomatu aka teu tilila. Ka mau he tangata kasa e ua petolo. E ospe ngā ue ko ni mahina pe nima. Ai fu lafa ke lava ke hao ke fu container. Te mau lava whai a ngawe pe, ko mau mea pe whai ko plau olo pe mo ngai whangaki matai ngutu. Ke ngari pe ngutu maalohi mo mea katoa. And of course liweri iyo ne whai fe kore aki. Ne whai fe kore aki. Kore atu hao, kore mai moto, o se ni kore mamari, ke whakaheka te whangafupuha mono ne whi ungai mo lawa fe tupu. Whai ate au. Kore kasane ke ai e. Ngai mea katoa na tau fe tohoni aki. Ko hai kakau ai ke hao taki. Ko hai kakau ai ke hao tala na ke loto pa na ke loto ka na ke tam es. Ne ke te la fa ngawe. Ko mea pena fai ko alo ngai pa anga. Ke pehat ke mai pa anga ke ai ke pake o mai he ko ka hao ke tam es.
Ka mea ke hori mai ki ai. Pea kore ka te moa ke whakamore ke mo whakamore I a ngā aue mo sio ke ngai muwha po I kare te tau mau, ko mau tō whia pata hala, kai ke kātaki. Whanongo ko ia ke ki whanki ngutu ko na koe me Victoria. Toki osi ane totongi ate ako, ai, tamai Victoria. Nai whiunga mo panga, hiwafe tupu Amerika. Toki osi ane, ek totongi. Te mo lava whaiha mea pe, ho mo puakatai. Toki osi ane hono whenga ke sponsor a tangata taiolo sisi no sila o kore takai holo koe ke tari a tai mamani. Hala ha tahe o pete ne tari. Foki mai ka te au tirila ko koe pena ka ahu whai tō hoko pe au toki pen ai pe o mo ia honi. Ko pepa immigration enu koe ke ha tahe tō honi mai ka te au. Ko ha mo meu ake mo mata no ai ngawe. Ha mo meu ake mo mata no ai ngawe. Ta no ia. Ta no ai ha mea te mo ofu mai ake ngawe. Hala atata pana mo fao mo neke ho mo fao Australia ho mo puha kona toke ave koia ko pato atu pe mano ri weli pake alge ke hao ke mapo poi mo kerea magatia who the hell are you fare I ko hai ke hao ke lau magatia tapu apito ke hao ke ai ke fefa fe kiki mai mo ke ai ke tano lo elo ke holo ke ngagoni e we ke peta tai ko hako hala tata tai mini ko ne ospe gure po ni ko foketi agua ri weli Kai ke te manatu ya hali wele ta. Osi nga mari. Pa ko fia ia ni alu metia. Alu pete ke lava vai mahina ko ha. Viku fly holo pe. Hange ko tu fa ta pe mo lango. He ko lango ko ke tu ya mea ulele. Alu po tu mea unam ku. O mo pe he katoa. Ko mea totone na hoko kakai. O na muto eke makatea ko mea totone na hoko. Ko mea totone na hoko Australia fie mau ke whakakea ke pake tuange foi polo kalama ke moi pia te. O mo sio ke tuitala nusila. Pea tu peke pehe wei pehe ofa wei pehe. Owa. Lain ni toko fia. Last payroll na Richard nusila $3 million. Ko mo lava au ka ngau whao ngau pe. Ho mo puaka kai ho mo tamai. Ko mo lava whao ngau pe tala mai ko scam. Scam mo poka afu mo lava license na ngawe. Fanki kota ko mo tol. Kama ke mai kokono mai mo matala mai kai e haye. Na wala ka panga Australia mo nusila. O ko wala ke. Hala. No fo pe fo no ko ni. Modify pe me ai fo no ko ni. Fai be ngawe me ai fo no ko ni. Hala ke wala ka me ta. Ye no fo no ko ye. Ha me tu kwa ki magate. Fai video. Koia. Ko me ai ko fika wa ko mo ya. Pero ta. No tonga lele negotiation ni tonga. Ba ilo ien e tonga. Te ke whakatau he patoa kropolo e de wholesale store. Town ni loto nuku alofa. Whakatau mo ene re tio. Ko hea mo mea lava. Ko mea ia whai ake politiki. Ko rea here tio ke hongo ke ngai api. Ko mo mai whai mo koko tem whaka Facebooka. He hongo ke kauvoda si tonga. A mea utau whakamatala. Hala. Te ke whai patoa kropolo. I trade ko ia pretty soon. Ko mai patoa kropolo mea ko ia. Ko hanga mea mo mai ke mo mai. O mai o lau mai. Lolo tonga lele rugby vavau. Rugby vavau os avet me patoa kropolo. Me yof he ni makilo e taimin. A silin te ke fetukuat ki vavau ke mea keke. Te ke whafolawat mo pare ukeni. O whengo mo paanga tamana ni mafe pare ni ma. Pe ono taki ni mafe. O te ke au akapulu mo pare pe i tonga ke paanga ni mafe. Hala atata even a nation in rugby nation. Akapulu e fonua. O ave ki vavau. Ke tokon ke masiva. Osio no ate silin ke mereni. Ke whakatau e mereni kau ngowe. Whakatau e ika meha apai. Whao mai whangafu container. Tuta, koeni. O kuye. Komo mea kai kato Australia. Koeni o kuye. Osi. Tutu nia ke mo ma ave. Kai ke lava o ma ave. Tamag takauri. Ke takauri ufi na whao po haku ki o ngā. O ke takauri ufi ko ia. Ko ufi takauri avi o laku ki kai puaka. Pasa pa mo mai. Ke mo mai whakatutu. Hau mai pa mo mai tala mai ko tupi. Ke mate tupe will become a Tonga national investment. The first investment. A Tonga.
Pa e rā ue tupeki ai. Kila. Koia? Pa o mai mo toki nofo mai ke mo toki lalalo mai. O tala mai u kovi e pa tala mai ke. Koe ke mo have enough. Koe ke mo have enough. Have mano wā taha wā tolu. Koe ke mo have enough ya. Pea mui he whao e polo kalama. He ongo mātua he whai ngā ue. Ke lawa ke whotu tu ke tonu. Ke o mo wahe. Pea ke hoko ko hamo kaha. Pea ke hoko ko mo ngā ue full time. A investment ko ya. Ka mo nofo mo toke mo lau mai. Ke whewhine ko hela ia. Pea mo toki tala noa holo mo whanga ki kakai. O ai o tala kwa kwa ana kai haka. Mo mai mo loi e lota ia mo mea. O mo api ke mo lava o mai o lea takai holo aki. Pa e osi ko ne ava e potako i Australiana. Te uselo tu peke laka no selo i Australiana no selo americani. Ke o na to ere hangutu pa te to ate mea fa pepa ko to pe malo tonga ngawe mo mata ke lava tu e fono kona. O mai mo loto kovi loto kino haa. Paka kwa hata fehala ke mama ni koni ia ne ngawe ko ai ke a. Ko mama ni mo mai mo ta lava kumi mo ta se ke ua mo tolu ke mo ma fie me halo mo ta no ala no ala fie me halo kwa ki me ko peturi ki vea kwa yo tamai mo fa ke ka koko matanga o ko te ke ilo ha me ta fe ka ak mo pol kalam fa computer ko me ape fa ko la fa politiki holo peho ta hilo kayo tambai koia ko me mo ni ho ke ma vai ko ni e pena wo pa to me fa ki fini matu aya we ti lila ko mausi yo pe ke tata na ke astereria hangia ke hambia se o gosto ata no sila alo ai ne ki kulupu alo ti fini matu ako ke te fi pipi ke katilila ka ko hana me agulava ko yo pe fa no nota lo pe mo fa va ya ta ka yo lo pe ya o ka hana me ta lava fa tu puke pe mo ke ta ka yo lo pe tramba ta ka yo lo pe Facebook koia Kare me o te whenga mai kai koe riwere. Kai ke whamatala ya. Whamatala ya. He naia hafu paanga tae tākiru. Pe fia mano. O hange ko paanga kona avet ka te koe. Whakapiko. Ia tai minu lo tonga tua society. A tonga tae apa lo tonga whemau ke osio no tanu hala. Kai hu e society a tonga tae apa. Kai hu fe tonga society a tonga tae apa. Ko ne tau ata fu walu fa ko fu container fu te fa no ko ni ko sio atu pe al ke warehouse fa fona retail store ko ni o lo tonga fa no negotiation ni ko fare ko loa ia ai patoa kropolo ko fare ko loa ia ai kakai una popo ke temo kalati ke na fakatau me fu fare ko loa ko ia pe e hua pe mi american i mahina ai fu te fa no ko ngawe ia tupe Whakatau e handicraft e kakai. Totongi a te kakai o nau tui mono e whonuan maua te nau mo ui. Whakatau e ngato e kakai. Whakatau e ngai mea whakatonga e kakai. Totongi ngai lālanga ki tonga. He income o mau he ngawe koe ni. O se pake atara mai na ke iloto. Na ke iloto ka na ke tamu es ne kai kao atamai i ngawe koe ni. Malom ho sirini ke mai ke whai aka ngawe. He koko barenga ngawe. Hoska o mai ke mai ke tala mai o hamu. E hua to whenga ke whakarerei, pa ke alu le wako, hua ta whenga ke whakarerei e nau tala noa mo solofoni mo mea i he chat room goia. O wale pe maari mai me chat room mea koe kau Australia e nau lau, e ne lau ko asilu liwe, alu ko aliweri ko lau ai. Hau ko tala noa whakarerei mai koe papiriki, ka alu a lau mai me he chat room goe. O no hinga lau riengi tua. E kuosta e whalalanga pe ni alo lau i au he, o kati mai o mai ka te au. Te kia ka kurea ta kia. Pa ko hai tai ita. Ko osi disroyal pa ke to royal e time ko ya he ko alu ke chat room o na ka fata mo vikatori hala ma ka te. Tongi ose ne to tonge yako e na memi pa. Fanga kila. Ko ya. Ko me na fe mau ke wase atoi. Pa ko ne ma e mau le tio mau to kiui e mau ha ko mau to kiui e mau ka fonga vale mo no advice e fonua kakai ke mo fili ai tonga
O whanongo mahe te mauhanga, te uhanga, to whakaino hinoi ki motol, ke kakai ke mo whiri ai. Te nau lava o ke whare, o tokoni ka te ki motol. Kai kai ke ope ke whare, ke ope o wahelahi, mo kaipe ho mo tuku hau, kai kai ke nau whaiha mea ma motol. Pea koe na ko tōwholawhala pe ne awhio, o whikau aki mo ia ko fia. Hange fwoi tōwholawhala e ne awhio, ka fwoi malanga special haa toka e tamano. He fia ko osi iloi, me e tupou ni ono, ai ngāwe ko whai. Fia. Ta e hano tatau e ko fia. Pako ne lava ngai ngawe ko ia. Neongo. Ko pau ke whai ngawe lahi au pito ke mea konye. Pako mau te wat mo patoa kropolo ke mau whai fu lulu. Pako ahoni o mau osi mau maaria te mau lulu ke mau hanga whai e lulu he lava mahina ono tupe. Pako e lulu ko ia pare ulaki ko mea lere, pare ua ko mea lere, pare tolu ko mea lere, pare wha ko mea lere, pare ni ma ko mea lere. O mau whai pe lulu ko ia i he uluako si ulai, ko hono kakato ia mahina ono ai ngawe tupe. Ko ia koki mou tolo mo fe whakatau ha mou tikite. Mo fe tutaki ko osen ko whai pos katoa ko ia whakatau e tikite ko. Mea lere ulaki ko lori ate, mea lere ua ko lori ate, tolu whanima ko ka. Mo tolu fe whakatau ha mou tikite, kamata reke whakatau tikite, os matua te ngai chepta tai mini, kamata ke nau distribute nau ngai tikite, teu ke whakatau. Platform koe ai patoa kropolo. Mo teu mahe ko pau kia i nas, ho mo ngahi whangaki fo i ulu koto ape teu tohi at kia, whakatau ha mo ki tikite taha. Kai ke mate ha taha ne whakatau ha ne ki tikite taha, ke to koni ke tau ngawe. O mai mea lere koe pa who knows. Pea ka mau ha taha me New Zealand mea lere, pe ha taha me Australia, pe ko ha taha me tonga, e to tongi e patoa kropolo, ai wheleti ke wheleta te mea le. Te mau to tongi pe ta e to tongi. Free. Ka mo mai, ka whaheka te mea lere ke wato. Ko ia ai whakatau tikite tonga New Zealand Australia mo whakatau tikite. He koe lulu e birthday a mahina ono o e tupe o whai he aho ulako siulai. Ho mo sio. Ke fia kakai he whengai ki ai hamea ke lava ki whai hanga aue. Ke tokon ke whonua mo tokon ke tek motol. Ka mo mai ki motol mo ngutu. Whangakita mai ki na toki tupe a neu teke o se mea kai moaha no to. Ke o mai ke o mau o lau tai ofa holo ke kakai. Pea koe tupe he kai ke mate Australian. Ko Australia e tu mo unga e ngāwe e tupe ai. Pea ko whakapapaua e tu mo unga. Ko ne tuai e ne osimo ne awa pota. Ko puna hanga tonu at peo. Alu me turi ke wha ko tokotoa pe. Stay te whiha katoa ko Australiana. Ke hanga fotu e tupe ai. Ke tuku pa ke kaua. Pa waha taha whi whakailo au pa alfa ilo. Ke tau hopo ai. Te mo mai mo whakaili whiha ko hamea koe ki moang ko ilo i. Tu koe poto kote ia, koe ke pehea whare hopo ia. Whare hopo ia koe, te mao ia kau, whamooni whakasai nisi ke mea te tuku aki kia taha. Nai kai pa anga solofoni mo le seri, o mai a mea whakasai nisi, nai kai pa aka o mea. Kai osi. Kai hau mo loto kovi, inconfident pe yourself. Ke hanga te destroy ngā oe. Alo, os pe kone video he poni kone osia, hau toi rea ko hingoa. Pe au pehe pea ti dila when I walk. No surrender. No backward ever. No. Koe ke toi pehe mo ui ako. Ko ia ko asmai he pon, he whakahokat ka teki motolo ngai ngā ue patoa kropolo, ko os whakahoko ko osi hena ne container te he whakahawa society ko hongo full pe fia e lawa i container, pe mo whakafonu, ai mau wholesale kone ai tonga, osi hena fu container ko ia, os teu ke langa la falafa ko ne lava carry e tone ua noa, o talamai mahina pe nima, teu whakafolaua te whakakua lerei, osi wharikoloa tonga taapa, amana ke hopoki whangawhare, teu at mo tuna meni a vavau o teu mo tuna meni a vahe hapai hake o whaamu nge pe e lava ke hoko a lulunga ke hoko a tuna meni ko ni ke whakahoko a ngā tuna meni ko ia o mau whakatau mai mea kai pa ulotonga langa fo i palaki tongana i ha teho fo i palaki ko ia pa mo tano ke lava ke kamata a hono uta mai mea kai mi tongana ko giheni. O mai pepa, mai pepa, tau peha, hepa, tau peha, tau sai peha. Sai peha fia peha haka kai ko vahe ko tupe, na o mai peko tira, o kei toi man mea kai o, mo to mea kai mo alo kai. Na o mai peke tune fu papaki, he mo fu haka manioka, mo fu haka ufi, mau kai mau pa e he, ho mau tonga, he mau fia, ho mau tonga, e mau whataha. Mau kai pa e he oskata. Kai e kaho mo hafua, o mai mei tonga mau kai pehen. Tuku misi ko i ika ko hafua, o mau katoa pe stoktonin. Ko mau aptu ko hau mo, tahi pe stoktonini, tu pe stoktonini.
Tāna mo panga te ke whakatau e api koe ni. Ke hoko, ko senta tonga I muri ni. Ko ia ha mea pehe ko mou whakaukau e. Pe ko mou hopo mai pe mo mai mo ta e talau se mo mai ke mo mai ke mai Facebook. Ta e talau se. Ko ia. Mana tu e tau lulu, pare ulak me arere ua, tolu whanima, loriate ulaki, loriate ua, tolu whanima, pare ko lulu ko ni ko lulu vave whakauriani ulo tonga whai taimini, hono teu e mea katoa ko mau, tukuat ke ngai chepta, o whai pe lulu ko e a ulako sano, a ulako siulai. Wike pe ua me taimini whai lulu ko ia. A pong te mau o whasio he tila, ha me arere ke mlawa ke whatau marere, ke o mai o sparking hen te teu ke lulu. Ko ia ka ko ofat ka te mo tol mo fie mawe ke o ate mea ko moni ke lau ke musu kiai pa ke mo ilo I mea ko hoko. Ko mea nai hoko eno ko talatu to tonu. Ne kai ke to ia ha mea nai hau ma feitu ko mea no ko talatu. Pa ko ia ko ofat ka te mo tol malo hono leo e tau platformu pa mo tokanga mai ki aha mo kitikite I he lulu kon ko a patoa kropolo o te teo ki whakahauka au laki na mau ha mea rene pa ko palo me siate ka mau me tonga pe mau me nusila pe mau me Australia au ship pe mea rene ke avate mea lele ke mo ngawe ake ko mo hela he tatongi tikite. Ko ia ko ofat ka tek mo tol hono kato and good night everyone.